mistake but sinenkinga nomunye obeyimember yethu yestokvel wathatha imali eningi wehlule kuyikhokha 60,000. Ngithi lento yakho I'm satisfied now. I want to go. So ikhula kanjani ifike 60,000 how many percent kanti le Asiqali nje kusebenza nayo vele besebenza kanjani. njengoba abanye bengidonsa ngeyinwele kade bameli imali yakho ungaba njani wena umeli imali yakho for 3 years. Sikwesinye isicephu ngoba thina singabomabiza sabele akukho kubhlungu njengokuhlala ethembeni unethemba lokuthi hayi kukhona la ngibeke khona imali mayiphela unyaka ngizoyithola imali yami noma mangishonelwa ngizongcwatshelwa. Kule ndaba esize ngayo akwenzekanga kanjalo bayibekile abomama imali nabo baba behlanganisa bazi ukuthi makuphela unyaka bayithola kodwa kunomuntu abambolekile nayo phakathi kwabo bathi hayi mase kumele abhadala kayilethi imali so size ukuzozwa kahle ukuthi kwenze kanjani ukuthi angayibhadali imali. Unomsa lo intombi kaShabalala usidwaba silithuli ngifike ngedust ngila iPrimrose ngisestokfeleni Moja Love 157 ake ngene sizwe kahle ukuthi kwenzakaleni ngeimali zabo. Siyaphila. Unomsa lo kaShabalala ngibuye shona ekuthiwa estokfeleni. Kunento ezinganijabulisa ezenzekile estokfeleni kwenzakaleni endebe senazisho namagama. Mina ngoBeauty. Sibhalele baMoja Love ngoba sinenkinga nomunye obeyimember yethu yestokvel. 2023 wathatha imali eningi wehlule kuyikhokha. Malini? Bethathe i-40,000. Okay. Mele ayikhokhe nenzala interest of 50%. Wehlule kuyikhokha. Sabona ukuthi lo muntu ehlule kuyikhokha leyo mali. Sesikhuluma as ama-members estokvel ukuthi asimkhathele yona. Ingaqhubeki izala sayistopa ku-60,000. Okay. Bekasozoyikhokha yonke kancane kancane. Yeah, bekumele ayikhokhe kancane kancane wehluleka. So ikhula kanjani ifike 60,000 how many percent kanti le? The percent is 50%. Oh, 50%. I need to 40,000. So if 50% is 20,000. So that is why he ends at 60. Oh yeah, kusi. So now uyasazi lesivumelwano ukuthi nisebenza kanjani. Asiqali nje kusebenza nayo vele besebenza kanjani. So nje akazabhadale nesent. Akazi every month uthathe nini ngoJuly Uthathe July. August bekamele azinale 60 August wafika wahlala athi uyayilungisa next month ningawari next month ngiyabuya September abuye afika ahlale ubabhadala laba babhadalayo athi hayi usayihlanganisa October ibe njalo November ibe nje yena bekeza akabalekanga bekeza eze stokfeleni. So nikhipha malini month nize nibe nemali month sikhipha i200 so bekaloku wakhipha lama 200 bese ka stopile after nje ecela ukuthatha le mali wastopa nama-200 bekeza njengena next. So beke nemalini yena eseyikhiphile beka ngamagama awu 3 ma-200 times 3 nge-7 months. Nge-7 months. Yo. So niyamlandelela nenza njani agcina nenze njani before niza kithi nike nazama someone? No, besimbiza eze sikhulume naye athi okay uyazama. Angisho bekamela ilethe December. So nge-9 besihlala athi simlinde ngoyi-12. So nge-9 lana ila sithathe khona isikaya semoto bese sihamba naye police station sithi ayenze affidavit ukuthi imoto asimntshontshelanga asimthathelanga yena abhale ukuthi usinikezile imoto because uyasi-owa imali. Uma aletha imali yethu uzothatha imoto yakhe. So December akwenzanga njalo uthe imali akayitholanga. So niyenza kanjani njengoba nithi nikhipha ama 200
nenzani nifake ebhenki niyayibamba nenza kanjani? Shuthi every month isinqumo esinaso ukuthi ukhipha i200 from January to December. Then leyo 200 eyodwa yekhande lodwa yomuntu oyedwa uyakwazi ukuthi uyizalise. Kumele uboleke imali. Actually It's a must. It's a must Uboleke. yes, because leyo mali asibolekisi umuntu wangaphandle. Nibolekisa khona lo niyayizalisa thina. So uyeza, let's say ufuna maybe 5,000 uyiboleke iza ne50%. Month end ayize i7.5 wehluleka iyazala. Say add the 2.5 on top of that. But mangathi okay ngibhadala interest. Uyabhadala interest. Ubhadala interest for like this month. Then next month uzoletha another interest. Nemali yethu seyiphelele because already imali yethu iphethe ukhokhe only interest. Isazala lesele ku. Isazala engithi vele okay. So njoba nithi nithatha imoto yini le nifuna ukuthi sinisize ngayo? Nifuna kwenzakaleni? No, besithi sifuna nisize ngoba angisho sembizile kaningi and akuna solution. So sithi at least if isicela nina maybe nizoza ne solution. Ngithi siyenziwe njani? Isivele siqede because this is 3 years. It's 3 years. Yeah, this is 3 years sina le moto. Maybe ningasi guide ukuthi okay. Nenzeni naku. Siyenze kanjeni makunje. Yeah. So why benloke ningayithengisi le moto? Besingayithengisi because uthi yena isebhenki ayinamaphepha. Akekho umuntu azothenga imoto enganamaphepha. Uzoyithenga. Marwenzile affidavit wabhala ukuthi ayithengisi. Mayithengisi. Mara masithi sifuna amaphepha. Uthi ayinawo. It's under bank. For 3 years why bebangayirepossess? That's why siyohlanganisa ukuthi hayiba. For 3 years noma singana idea ukuthi bank. But ngabe sebake bafika bazoyilanda. Bayibone futhi most mangabe andi bank bane track. Bakhona track ukuthi kuphi manje imoto. Ibona se bakhona sesabona ukuthi ayi mari ngathi ayikho ebank. Khona nje uyanishaya. Hayi asimboneni uThabile. Asimcheke ukuthi siyamthola sizokuthi uthini ngoba ekugcineni kumele anibhadale imalini side lesikhathi nani isebenze kanzima. Singahamba semfundo. Sisi manje masoyifihla wangafuna ukubhadala abantu imali yabo. Ngithe mangade sengithathile imali then kwaba nama challenge wakhona abantu abafuna ukungihijeka boyohereza ngale mali mawithatha njengoba abanye bengidonsa ngeinwele. How can put it more yet to be done? Kaka njani? Igama lami nguNomsa. Ngibuya usisi wahamba. Ngibuya shoni kuthiwa isitokfeleni Moja Love Channel 157. Usisi kuyelo ngidingayo. Kwenzakaleni? Sisi manje masoyifihla wangafuna ukubhadala abantu imali yabo. All these years awuzami nokuzama ukuthi ulethe noma encanyanyana. Manje khuluma naye uplan ukuthi uzokwenzani? Uyofika December athuphethe only 5,000 ucela simuphi imoto. Nathatha le 5,000? No, sangayithathi. Sithatha ngale 5,000 ngoba naye bengeke. Bengayiphethe ngokuphetha. Because sometimes uthi mageze nayo ke kusasa sihlanganise isivumelano sethu nabanye what disappear. Wagcina kule affidavit le athi we can sell a car. Then angisho le yaka December le. Le yipi le uqala? Le uqala le. So le avumile ukuthi we can sell yaka January. Manje wayengana stem samaphoyisa. Ukuthi uma sesibuyela la kwesithungu ufike bathi bona no abazenzi lo samthola
wanqaba but December silwesa umthulile usifakela so athi no sifaka ama signature kungana stamp angeke phela stamp because fana nephepha ibona le bathe bona police station abasayingeni lento yethi ama problems so yikho lokho wanqaba lo simthulile lo mara lana kubhale yena la uthi imoto singayithengisa sithi sifuna amaphephe athi is still under the bank yena makasho ukuthi uvuma ukuthi siyithengise mara bazoyithengisa kanjani nganamaphephe ubaba nini naye kustockfed okay yiwo amaphephe enganawo amaphephe kube ngasinawo ngabe kade sizithengisele naphuma endweni so yena ubambe nje lamaphepha lemoto ehambisa scrap yard but they don't need papers they just need ukuthi nje imoto ikhona abathengise eminyango bathengise ini nina banikeza imaleni Nthabi wangameli indaba zakho njengomfazi wangazimeli indaba zakho uzosifihla ukhalelani wena la ucabanga ukuthi uzothatha imoto uhambe nemoto kuphele kanjani iyayenza ingqondo leyo nto Nthabi umuntu akweleta afika athathe lento boyibambile athi ngizozana ngizokubhadala bakuthembe 3 years ungazange uthembeke sozothembekiswa yini manje yini lesekwenza ukuthi uyathembeka manje wangabanikeza amaphepha Nthabi athengisa imoto anginawo amaphepha akupha amaphepha emoto imoto underbank ngabatshela uyayibhadala nje bi-underbank ayisayibhadali why bangezi bazoyi-repossess angazi angisayibhadali manje bathini kuwe labantu basebhenki ngoba phela uhlela ngibakhuluma nawo uthatha isikweletu bathini bengifisa ukuthi ngibhadale imali but izinto azenzekanga the way ebekumele zibe zenzeke ngakhona ne so impilo iyadrop kahle kahle so engakusho kuwena ukuthi le moto iyona ebingilethela imali ngoba iyona ebengihamba ngayo yebo ukuze ngize ngibe nayo kwayona leyo moto it's because of ngumuntu oherezayo and oherezayo odinga ukuthi enze njani azami ngayo le monto ngaze ngathenga ngazama ukuthi ngithole imoto ukuthi ngizokhona ukuthi ngi-expand bakunike kanjani ebank imoto unganamali ungaherezi bathi nje thatha yohereza angithi yes ngiyumhereza angithi njengoba ngiyumhereza angithi bekhona imali engenayo ebank through ukuhereza kwami angithi ngangiqala nami ukuthatha imali endlula lezi ebengizithatha ngiphinde ngizibuyisele so emva kwalokho ngithe mangade sengiyithathile imali then kwaba nama challenge yabo ama challenges like ibusiness umsebenzi wami awangabusahamba ngendlela yokuthi kufuneke ngibhadala abantu yayizwa leyo nto kwavele kwastop izinto kwaphambana izinto yabo ngabasathenga ngingahlanza boyohereza ngale mali mawuyithatha bengiyothenga ilentuzana istoko ne okay sahamba istoko yo izinto bezingahambi ngendlela mali istoko sesahamba sona besingahambi kahle like kwashintsha izinto kwakhona abantu abafuna ukungihijacka bangikhomba ngezibhamu so impilo yabo nje impilo let me say izinto ziyashintsha so ngathula ke mina ngathula ngoba vele bese ngingasazi mara kungona ukhulume kunokuthula angithi like ukukhuluma kukhona abanye abavele bavuke nje ungasazi ukuthi kade balindele imali yabo Nthabi njengoba abanye bengidonsa ngeinwele Nthabi kade bameli imali yabo wena ungaba njani wena umeli imali yakho for 3 years ungaba nice and lo muntu lo uyenze leyo nto futhi uye mhlawumbe angazi ngiyazi ukuthi abantu bakwatile ayithi umuntu avele akusikho ukuqala ne so Nthabi ngezwe ucakekile awunani so wena ucabanga ukuthini ukuthi bakunikeza imoto mina into engangiyitselile ngoba imoto yona vele ebengisebenza ngayo like kwanele vele akangaba bikho yona avele kwabheda kakhulu ke ngoba yiye bengizama ngayo ngihamba ngayo ngoba ngumuntu ohambayo Nthabi le mali ukweleta uyazi imali Nthabi uthatha i40 angithathanga i40 mina ngathatha i20 awukhuluma ukutsotsi usuke eKZN usabuya nobuya ukutsotsi ngapha ngicela ngireze badle kumakala ngiyoqhubeka kanjani ngisebenza uzoyibhadala na imali
uhlala kuphi manje Nthabi? Uphi ekhaya? Use-KZN? Ufike kanjani la? Ngifike because of bangizelile ukuthi yena Nimtsheleni naye manga, nimtsheleni ukuthi uyazi. angisahlali la eJoburg bengihlala khona la eJoburg. Manje ufuna ukuthatha imoto uhambe eKZN. Uyabona ukuthi bengeniphinde nimthole? Hawu ukhuluma ukutsotsi usuke eKZN. Usabuya nobunye ubutsotsi ngapha. Sisi, angisahlali eGoli full time, sengihlala ekhaya. Okay. Mthabi, le mali ukweleta uyazi imali? Imali yakhona kahle kahle kwakugcine kuthiwe izoma ku-40. Kwakuthiwe ubani? Imo ku-40. Uthathe ku-40 wena. Kuthiwa izoma ku-40. Then ke mase sesisepolice station, so epolice station ngelinye ilanga la kwaze kwathiwa ke na ke ayiseyikhuphukile ke sebeyibeka kuthi. kanti manithatha imali bekungekho interest, ayikho interest. Niyanikana nje. Anathi sipheni phela. Ninikana nje imali engana interest. Ngathatha i-20 mina, ngithatha ngi-40. Uthatha 20. So let's ubhale lana Wabhale 60 ke. Manje uThabi ngoba uThabi uthatha i-40. Angithatha ngi-40 mina, ngathatha i-20. Manje ubhale wayubhalile because la kubhale wena mos. Why ubhalile ke? Hayi angikusho ukuthi kwenzeke mistake but Ngenza mistake ngemali. Uthabi unamanga manje. I can beat you now. Ukwatile nje mama abantu uzothini mari usile Nthabi. Hawu usezoqamba namanga. What do you think? ngathatha i-20 la ekhaya. Manje kubhale bani Nthabi le mali? Manje wayubhalile ke. Ungayenza mistake ngemali uyikoletayo. Imali bengiyikolota bese kuyisikoloto bese ku-40. Angithi kwase kuya-edwa ko-edwa uToni. Angithi isivumelwano senu. Uyabona sonamanga. Thabi uthatha i-40,000 and then i-20,000 ngi-interest. That's why bathi bangasaku i-40,000 bela sifonela abanye abantu. I didn't take 40 ngathatha u-20 la ekhaya. Nthabi manje wayihambe kwayipolice station uyobhala wena. Wayubhale ukuthi uthathe i-40. Mangisayina phansi kuwe ngithatha imali etafuleni kwaku-40,000. Uyazi ukuthi wayise izinto. wena is a solution. Uthi solution. Sesifuna isolution Nthabi ukuthi sobuyele emuva ukuthi kwenzeke sibona nathi la kubhale ngisho kwa-December u-60,000 and kube bekuya ngale ndlela enibala ngayo ama-interest bekumele ngabe seyiphakele so asisafiki nalapho bakuzwele ukuthi bangayibaleki so now we need a solution ukuthi manje kwenziwani manje akuthengiswa imoto escrap yathi Nthabi Ngicela ucela sikwenzeni ngicela ningi-erase badle kumakamera ngiyoqhubeka kanjani ngisebenza. uzoyibhadala na imali Imali izobhadalwa ngicela niqhubeke. ma ungavumi ukuthi bhala vuma-ke la phansi ukuthi kwenzakalani asivume asibhale la phansi isivume Usisukumamele khona ufuna ukuhamba labantu ufuna ukuhamba nathi semsebenzini. yebo sisi Ngisacela ngiphe only 3 months. 3 months is too far. It's too far. For 3 years. After 3 months. It's too far. uzoyibhadala yonke ubhadala malini emonth yeah yabona i-2020 yengcono nge-3 months zobe socedile Mhlambe kungcono ngicela ukuyenza ukuthi ngobe i5 izobe seyincane kakhulu kodwa mhlambe bekuyiyona engakhona ukuyenza yama 5 March, April, May, June, July. Ukhipha ama-5,000? Asithi 10 ke. At least asithi 10, azami 10 Nthabi. I-10 kuzodependa sasizongishaya uma ukube ikhonakaalekile ngizokhona ukuthi Mara at least ngiyazi ma ungayibopha kuba lula ukuthi wenze ukuthi ikhonakale. kunzima ukuthi uyibophe ubone ukuthi izinto ayikakahlangani. Hayi scrap yathi ke imoto ayikho phela lento uyazidlala Nthabi. Nthabi ngicela ungibhalele. Going to give a credit, so she must go to the bank to check the amount for us. Ngicela ungibhalele ukuthi ke every month uzokhipha ama-10 uzozama ukuthi ukhiphe ama-10,000. Ufake igama lakho, ufake i-ID number yakho, ufake ne-telephone number yakho and uyifaka kubani imali yabo until uqede imali engange-60,000. Uphume intweni ubuye uthathe imoto yakho uhambe eKZN. Cela ubhale. Ngicela ubhale phansi isambe.
Okay, ngicela ukubuza ke uma sihamba siye scrapyard ne nami ngivumelekile ukuthi ngekhona ora ngisahlangana naleyo party. Ungaba khona uma ufuna ukuba khona. So that ngizokhona ukuthi ngenze njani nami ngithathe lo lentuzana lo phawini wase mhlawumbe wase lentuzweni wasebhenki ngikhona ukuthi ngubhadala. Hayi sithatha. Ngabe leyo nto kudala wayenza Nthabi. Uhluleka nokuthi uyibhadalele mali angithi besivumelana ukuthi ibhadale ngaba siye scrapyard Nthabi. Bethi say iba more. Kusho ukuthi yonke izosala la estokfeleni leyo mali. Ngicela ukubuza Nthabi. Mangabe befika lapha imali iba less ingabile mali abayikoleta benze njani? Alright. Benzani? Bhala sambi. The same thing le nawo ufuna ukuthi yenzeke mangabe imali leso uthi abakhohlwe ngawe nawe ekhohlwa ile mali ezobe iphuma bhala phansi. Ngicela ukuthi siqala ku scrapyard. Angeke Nthabi sisuke la se scrapyard singaphethanga lutho. Wena iwari yakho umhlaba iwari yakho imoto but awucabangela abanye abantu ngicela ubhale Nthabi. Ngicela ume soka ngicela ume ngalento yenzayo. Kube bobhala ngaba kakwenzi kanje soka. Move your hands. I'm saying remove your hands. Yithi uyaqhubeka sisoka ne? Sign. Yithi uyaqhubeka. Sign. Yithi lento yakho. I'm saying sign now. I want to go. Yeah, bazoku expose. Yeah, I want to go, okay? I'm not saying wait for it. Hey. Yeah, she should write about that money. I was wasting this time. He's playing with us. Okay. She told her sign the paper. We want to go. Where's going to sign the paper? Where's going to sign? Yeah, let me We are not your kids. Yeah. We are not your kids, okay? We are not your kids. I came here to work. I'm not coming here to play. To give you my money for my hara. Nthabi mara kunini singana nawe Nthabi. Kunini Nthabi? Uyifikisa la lento kunini Nthabi? wena uqala phansi. Ene uyakhala ukhalela wena into zenzile so. Nawe ubiza usoka ukuthi sokumela lokho adonsana nawe. Ukhathela usokunini. Wena umele ubheke ukuthi umele ukhulume ini nosoka. Is no camera. Ngicela ubhale tu. I will pay at Italy account. When is this month? What much she's not going to pay? What can we do? You selling. That's when we'll sell it. So she must write that. If I don't pay, they can sell the car to the scrapyard. I lose scrapyard too. Yeah, to scrapyard. Scrapyard. Which is signature? She not finish scrapyard. Sizoyisa la sifuna ukuyithengisa khona le moto. Ngoba sizomncanga. Yeah, nabo labo people abase scrapyard. Nani nizoyisanyela ukuthi bekabo bana bakhona. Badala le mali Nthabi igama lakho lizoba clean. Ukuthi kanjani uzobona wena khipha le mali kuphela ungasawarishe ngezinto. Uyifake kule and kumele uyikhiphe uyintombazane ugirl sukuma uyithathe badala abantu imali yabo ukugeza igama lakho kuyabona. Nizezwele ke babukeli inzima le ndaba. Akuve kunzima ukukhipha imali mawusuyidlile. Kepha sizile sakhuluma saba nesombuluko and siyethemba ukuthi usisi Nthabi uzoyizama le mali ukuthi month end akwazi ukubhadala abantu imali abayikoletayo ngoba akusiza ukukhala ukoleta abantu akusiza ukubaleka amawukoleta abantu ngoba estokfeleni sizokufuna size sikuthole.